Poštovani gledaoci, sada je na redu naša stalna rubrika Minute BH Telekoma. Preporučujemo, poštovani gledaoci, da pažljivo pratite podatke koji će biti saopšteni u prilogu što slijedi, budući da će tačan odgovor na postavljeno pitanje sretnom gledatelju ove emisije donijeti vrijednu nagradu. Elegantan, stabilan, brz i bogat aplikacijama, iz Sonyjeve radionice dolazi nam Xperia T3. Riječ je o 5,3-inčnom uređaju, vrlo elegantnih dizajnerskih linija, odličnog zaslona i performansi, te s podrškom za 4G brzine mobilnog interneta. Svi rubovi Sonyjevog smartfona su aluminijski, što daje dodatnu eleganciju samom uređaju. Stražnji dio je gumiran i blago zaobljen prema naprijed, tako da imate vrlo ugodan osjećaj držanja u ruci. Sony Xperia T3 je opremljena 8-megapikselnom kamerom, a sprijeda ima 1,1 megapikselnu kameru za selfije i video chat. Snima u 720p kvaliteti. Ovaj smartfon dolazi s Androidom 4.4.2 KitKat i poznatim Sony Xperia skinom. Zaslon se otključava povlačenjem prsta po njemu, a početni zaslon ima sveukupno 7 stranica za prečice, widgete i mape. Pritiskom na tipku Multitasking, osim nedavno korištenih aplikacija, tu su i one poznate Sonyjeve mini aplikacije. Povlačenjem statusne trake prema dole otvaramo centar za obavijesti s jednim redom sistemskih sklopki za Wi-Fi, Bluetooth, nivo osvjetljenja, zvuk i prečicu za skok u postavke. Sony Xperia T3 dosta dolazi do izražaja i u segmentu multimedije. Njen veliki zaslon je ugodan za uživanje u filmovima, a reprodukcija i najzahtjevnijih video formata je vrlo jednostavna. Uređaj pokreće već dobro poznati četverojezgreni Snapdragon 400 sa 4 Core A7 jezgre, takta 1,4 GHz i 1 GB RAM-a, Adreno 305 grafikom i 8 GB interne memorije. Od toga je korisniku dostupno nešto manje od 5 GB, a moguće je dodatno proširiti memorijskim karticama. Integrirana baterija kapaciteta 2500 mAh osigurava vrlo dobru pa i nadprosječnu autonomiju, pa će najveći dio korisnika srednje intenzivnim korištenjem izvlačiti 2 dana autonomije. Sonyjev smartfon premium dizajna u BH Telekomu može biti vaš za 479,25 km bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa, umjesto dosadašnje cijene 758,50 konvertibilnih maraka. Također, po sniženim cijenama, u BH Telekomu je moguće kupiti Xperia T3 i uz neki od BH Mobile postpaid tarifnih paketa sa mogućnošću otplate na 12 ili 24 mjeseca. Posjetite vama najbliže prodajno mjesto i iskoristite vrijeme super sniženja u BH Telekomu. Poštovani gledaoci, vjerujem da ovoga časa znate odgovor na nagradno pitanje koje glasi: po najpovoljnijoj cijeni samo u BH Telekomu možete kupiti pod A Xperia T1, pod B Xperia T2 ili pod C Xperia T3. Po već uhodanom obrascu odaberite odgovor koji smatrate tačnim, pošaljite ga SMS porukom na broj 061 1198 po cijeni od 40 feninga. Dovoljno je da u SMS poruku ukucate samo slovo pod kojim je navedena opcija za koju se opredjeljujete. Brojevi sretnog dobitnika bit će objavljeni na portalu BH Telekoma i u našoj narednoj emisiji. Podsjetimo se, poštovani gledaoci, i na pitanje iz prethodne emisije koje je glasilo: novi model Sony Xperia u ponudi BH Telekoma je pod A Z1, pod B Z2 ili pod C Z3. Tačan odgovor bio je pod C, što znači da je novi model Sony Xperia u ponudi BH Telekoma Sony Xperia Z3. Ovoga puta iz automatske baze podataka BH Telekoma izvučen je učesnik kviza koji je odgovor poslao sa sljedećeg telefonskog broja. Taj sretni gledatelj dobio je ovaj telefon sa pratećim Ultrastart paketom. Dobitnik svoju nagradu može preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u prostorijama BH Telekoma u Sarajevu u ulici Franca Lehara broj 7, a informirati se može putem telefona 033 256 447 ili e-maila informatorec@bhtelekom.ba.